Shubor Nakashlem Jong Nongsan Hima. Kahnyau Trap Youth Council Education Cell Sengkme henne kasingi kalalet bu da kajing thawa ha umentri bakmi ya kapule puthi ka jilla uba la kemen remboi ban pen ngau halor ki khna pule ka jilla kibalawan phai na ri Ukraine kibalaha banwan phai no wad hapdeng ka jing pule ka jongki haki kerdan ba pher bat kemla shu ban pen kun ne beteng ban let pule ha ka kari Kumta kaseng kala kerpat da kababu jingtho bakan pet bat penrong yaki kena pule haki jaka pule hapok kari kenang bakan nomlong ka jingdo nong yaki samla pule ne yaki kmikik pa kalian ka HOC education cell CC da sini milwan babu ya jingtho kamat di education minister ma recommend boy alor ka bidai bat kamat jong kipigi kena pule napok kajala di bala lek pule sha dari Ukraine di bawah hapun kano merupakan konflik situation yang hakatai geri kebala penbore kena nampak kejikskan gujuki bukan kano tang setengkuar hapdeng kejiguli syakni kuni jela kejuni dan naglem peseng nila penpau lembaga jingtho pensmo daga jingtho sai education minister luar baidai bat ka jinge pat jogi ki kena pule ki belawan mar bala kini ki kena pule se ki budan ka first minister se ki budan ka first year ka sekenya le kumjuru ki balsa pendep ya ka kurs ke jongki ada ki miok su ben beteng dari beli pas tai keri kan long ka jingta ka ba krawe khamtam ya ka geria ke jongki mar lada ki yo ben pendep ya ka kurs ki yo ben complete ka kurs ka bakin le long jingdu long ka kraw tentang yaki dari ya ka yang kesam gojong kiru ka bala kersan at pamsim nam ta ki khun ti juki bigili puli dai po satai spo dari Ukraine nagaliang kesang ilo slow ka jingtho ba nagaliang jong ka sokar me kahya marba atini sini dari ibu daldan ka jingtho naka Ministry of Education to sokar India ro pan kaldan ka jingkerpat na kini ki samla puli jog negeri India ki bili puli satai spo dari Ukraine ban kin accommodate lam yakini ki kena kami hapo ke university skibudan hapo kari iya na kalian kesang iswo bala na shim tangga initiative kam ka initiative na state government kanong ka bae ro ban accommodate yaki kena puli hapo ka jalam kaliya jumi marba ki babuni ki kena puli ki beli antai hapo ka satai spo ri Ukraine ki babun ki kena medical ki pho jamut ki kena hapo kari iya ibalalai berkulit. Kalau ada nak kalian state government kamsim ke inisiatif ban communicate sa Ministry of Education ban accommodate lah mikini ki kena pulih kalong ka jinge ka bakraw yakini ki kena pulih bukin jo ya ka seat hakini ki universities ibudan napo ke India. Nak kalian kesangi la pulso ba sokar me kalian kadai ban shimla ya ki inisiatif margori ban bat ka Ministry of Education ban kumno ban punya admission yang kini kena pulih di bawah pahan ke Ukraine di bumi Syria yo pada pendap show ke jing pulih mar dan katakan konflik situation kayak apa ke Ukraine ini desi kita bersama banyak penduduk education minister phone ini mar dan ke session ingin mensi ba wan buat tentang jingtuan mar isu kelang urgent kan nong su ban persen malah rangi dengan pensam no ban buat ke jingtuan jasa ki kena pulih nak jelal jasa ki kena pulih nak dari India ki la banyak aksi mereka dapat Islam ka inisiatif pat nak kalian jong state government recommend ki kena jong state kan senjengnya ki banyak yang aksi boleh se kini kan penduduk nong ki jika